Abejaba bahibwa amafarasi, amabafu, ebitabo hamwe n'obucumu okubahweraho mu kutandika siniya yo kubanza. Imwe bana bo mugende mutaho umutuma ahabwo kuba abazire banyu nibabona kureba ngo mwashika hayi mukozere ki taro kintu kishemeza muzire ngo umwana wo kurugamu ati umwana wanje nkakoresa mane nataho buri kimwe naguze byanje nabimaraho kuko ari umwana wanje ajwire degree. Abeje n'abazire basimira umnyishengero ahabwo ubuhezo bw'abahire. Batwera requirements babemba tushaba babahereze mfarasi babahe bitabo babaho bucumu twasigaza school fees yonka when tushemererwa bwa MP witu omwami mwijeho narebo MP witu buzuma agumeho n'imyaka eri kwiza agume natworeki uwite inkuzarwa timbereba uwite inkuzarwa tinkora ki ebe naberebera kahi duwejo Impura we nashemerirwe kandi nsibaho narebo abo kumpereza ebitabo n'obucumu ebafura n'ofarasi bini nyehorra we nashemerirwe nsibaho narebo abo kumpe ebitabo n'obucumu ebafu n'ofarasi Hakushomesa mugiga nkuko ndo ningamba hashomesa atiro mutuma mwicujure nakachena kahango gambe na headmaster gumeno yongeraho kubera remeni to gambe ni to turebe kwasa kuyamba ninge kugama headmaster aba bana babase kuka P7 batagarishiraha tubasindike mpora nyinshi kene baza kuba abantu mugasho mwihangire. Umugandi Father Richard Bino mugishashabira bejo kamera haruhanga kandi babagambira wishomero ya St Lawrence Primary School rukushanga muri Mbara City hari birenerehebwe byome byo koresa umukweshongora ebirumenanga engoma emizindaro nebindi bakurwa mu rubanywano baba ba St Susanna Parish abarukushanga mu ihangari ya America. That's why we are having mass, that as you begin this term you begin in the Lord. You journey with the Lord and you end it with the Lord. Amen. Chirungo kwengo haliwo kutera chwezi. Pero tumabana ugana butofretero bunena. Nyonka nkunda ngugana kunzinire rero uzahuzina akazina kubinka nyurita. But that was not good. So I want you to welcome these new people, new members of our school. Kandi tubereke ekibashemere gukora. Gasha kwa Juliet Charsima hamwe na Adolphe Yoreka.